Mana tadi aku nggak debut kado lain. Ayah-ayahnya dia kurdi. Nah nangkel didinya. Turun-turun janyek celeke dari ya. Aduh, Beb. Tadi ditabrak kukul yang tak. Ngomongnya dia kurdi sok ngaco. Gua mak, abis di bawah ibar gua abah kurdi. Alah cem, gua abah kurdi masuk ngahalai. Ngehayal, gelis. Halah kurdi modus media. Ulah gitu, Beb. Disini tepak duburna. Terus kurdi aing menek nyangu. Masya Allah, bahenol amat. Nakal. Aduh, Neng. Nan heuy, Imran di tanah duku koleangkak. koleangkak teh naon? Dia mantan nyawa kak koleangkak. Manuk gede. Kan naladug, emangna embe. Mbe mematukan. Tidih dibalik meureun. Neng anak ceodah. Nyamun atuh. Bejakeun Neng, ka ceodah. Ulah genit. Tidih genit kunaon boa. Eta mah dia simpenan abah aing. Abah nabai meureun anu centil. Kejen kumaha? Aing ngomong dong sarkin. Tidih teu jelas si cikur beas. Kayak kali sasian. Abi menendang. Satu. Ulah gitu, Beb. Satu, dua, tiga. Ulah gitu, Beb. Di sini tepak duburna. Tiga. Tiga. Emangna kumaha kasut emangnya? Dua, tiga. Emangna manuk. Tiga. Nanye, siang. Anjing gaang. Anjing ang. Satu, dua, Nya maknya manuk naladuk. tiga. Nya mak. Tiga. Cederain. Ulang deh ya. Dia mau enak.